Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti na alas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumnge ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastaritaan ti biag kenayat a napasamak iti kalman, iti agdama ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biag, amang ted iti ulidan ken liwliwa iti biag. Dear Manong Nemi, Nabag bigat yu amin nga sa pada papagayam. Manipo dito'y Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Masaragan di Barangay 31, Talingaan, Sitio Lubot West, Lawag City, Ilocos Norte, Philippines. At tumanin na sumang bahay di programa. Dear Manong Nemi, kada ito ti paghayam yun ni Manong Yuan Nemi Ruiz, kumapkablaw tinin magabigat na ibang oras, aldaw kada kaya mga sakapara, anyaman nga oras, anyaman nga aldaw, ti ayan nyo ita nga lugar, papaghayam din pero nga lubong, kapkablawon na kayo naragsak nga oras yung aming nga sangapada. At padaanan nyo papaghayam ti pagkasalitaan ni Melody. Ni Melody, babayan ti pa nang isurat ni El Amor Verdadero. Hindi nga rin, irugi ipapagayam nga iba sa iti pagkasalitaan ni paghayam tayo nga Melody. Iti pa nang isurat ni El Amor Verdadero. May kapat para iti Mother's Day story, kada ito yung kalawasan ti Mother's Day. Sagodayan nga rin ti surat. Kung nana dito'y, nakalawlawag, ng baga dito ni El Amor, yung surat na kung nana dito'y katne. Dear Manong Nemi, ti may sa nga ina, ket mayarig numaminsan iti manok nga upa. Wow. Sulukuban na dagiti piyak na, babaen ka dagiti payak na. Nga mapay Manong Nemi. Apay nga ta, nga adda paspasamak dito'y lubong. Wen. Apay nga ta, nga adda paspasamak nga mayadayo ti anak iti ina. Apay nga palubos ti ina nga mapukaw na ti anak na. Anya ti klase na nga ina. Ti ina nga nang ipasangay iti dungdungan na kuma nga anak. Ina nga iso ti adadda kuma nga mga iwan iti ubing pailaeng nga anak. Ina Manong Nemi nga iso kuma ti mangisuro ken mangisurong agbalikas ken magna. Manong Nemi, ina nga mangisuro nagbalikas kan magna ti maisang anak. Manong Nemi at tuyak manita nga mangibura it kapadasak tawat check nga damit maiso may bati. Naibudi nga adal pakagunggunaan. Ngayon sagbay dahil ta, kablawang ka pa yung umuna Manong Nemi iti nagasat nga oras mo dita Nemer Studio, nagrawang matin si Bubukel nga pamilyam. Kastamat ang karagitipadak nga agbuibuya, kanda kita'y sponsors, followers, likers, ken sharers kada ito yung programa. Nembag, nga oras tayo amin nga sa kapatid. Manong Nemi, kastoy man nga rugyak ti amin bayat
nga agdardarasak amang ipenpenpen kadagiti arwatek. Iyam empakek dagiti arwatek iti maleta. Kastamat ti kadaras ti panagbusit ti ngiwat, ti agsyuman kanyak, uno stepmother ko. Ay, nasasayat ba ano pumanaw ka dito ay sikapay nga problema, nakakamalas pa nagprobam, nakamamalas ti ba nagprobam mga babae, panaw! Kasta manong nemi dagiti balikas nga rumrumuari ti bibig ti agsyuman kanyak. Sama ta kasta adati. Sama ta kasta adati ti ugali na tanakasaysahat mat kanyak idi. Ngem nagbaliw ket ri mamaro tinalaad nga ugali na idi tanatayen dedi tatang. No apiken kami manong nemi. Nga natay di tatang. Dinalapin ang panunot manong nemi. Nga numatayan kasano akpay. Awmat nga rod timbati na kapsat ko. Dinamat nga rod manong nemi imbaga no sa dito pakasarakak tipod nung nga inap. Natay ni tatang iti may isang aksidente manon nemi. Awampay puot ko iti agsina digdi rakkel ko. Ti amaken tipod nung ina. Isungan siya ka mo no anya ti itsura ti inak. Saan mat nga nadaan ni tatang itinayon ko nga anak, kuno putot na agsipot ta Lupes. Ay Lupes man teksyuman kanyak. Kasi ugali di kita sa nga ganak kat. Naungad na manong nemi. Idi adda puot kon agkabkabalay kami nga talo. Idi adda puot kon agkakabalay kami nga talo akadwa mi teksyuman kanyak. Agup-upa kan pala nga di manong nemi ti kasera dito sa San Juan, Manila. Kada kita nga panawan manong nemi. Nga po, tasaan kami maten nga kasunduan iti agsyuman kanyak kalpasan nga pimusay iti tatan. Siya kon ti pumanaw iti poder naman. Wen manong nemi agturong aklaengan iti probinsya no sa dinno ana ibaga kanyak iti tatang. Ti pakasapulak ti putpud no ina. Naibagari di manong nemi nga Anastasia Lupes tinagan ti inak. Anastasia Lupes tinagantina. Iti probinsya ti Abra, ti Logarda. Sigon ka na iti tatang manong nemi may isang babaunen ti inak. Irinto family driver met ni tatang. Iti agasawa nga baknang dito Manila. Nagkinaawatan da, kat naginayat da, iti agangay. Ngem, saan nga nadakamat diti tatang no anya ti rason no apay nga nagsinada kininanang. Tilaan ko na kat awang pay puot. Ununakem ko. Idi agsinada kininanang. Didi tatang manon nemi tinang padakkel kanyak iso nga tsak amo tilanga uno itsura ti ina. Ngemi karigatak nga sapulan ko nak. Ikarigatak nga sapulan manong nemi. No ti ina kat di naman tinaragagayan nga sapulan ti anak na. Siyak nga anak manong nemi. Wen. Siyak ti anak nga agtarigagay amang sapul iti inak. Tinurong ko nga rod ti probinsya ti Abra kat nagdiretsuak iti puseg ti syudad. Nagatakat syudad ti Abra. Nagsapulak manong nemi iti mabaling ko nga pagkasaraan. Iti Bangged, kapital ti Abra. At damat dagos na sarakak. Ngam inanunusak manong nemi tamadyo na ilat. Rinogyak nga rod asinapol ni nanang manong nemi tas laglag sapsapol ti dagom iti kagaramya na kunada. Nagan na laing damok o maladalawan. Jakmat amon o anya nga barangay, anya nga ili. Duhamat laingan nga lawas kaskas di nga jak masarakan ti agnagan ti Anastasia Lupes. So, agpampanunot pekit din manon nema. Agpampanunot pekit din manon nemi din nga. Amangan met no, natayan ti ina. Wano nalabit saan nga itiday nga syudad nga wano lugar ni nanang tanalawom met ti Abramanong. Kat naman ang damagag kadagit tinaduma-duma nga tao no amuda, manong nemi, wen.
No amuda, mo sa dinut ayan ti inak, mo sa dinut amamuda ti agnagan ti Anastasia Lopez. Anastasia Lopez. Lopez. Ito nga lugar, atot Lopez. Mapangga dyan, Lopez Store. Yo. Makita mo dyan, Lopez Store. Uy, nata. Ikitaan niya tayo mo, baka naman muna, kat Lopez Store ka ron. Lapanak ka ron manong name ito Lopez Store. Naging kagatang at candy. Ito ito mati suplim. Amo mo yung kaditi Lopez, Anastasia Lopez, tata? Ni Tasing! Una no isot palayaw na. Abay sa pulim ni Tasing. Nanang ko. Loko ka. Nanang mo no, inauding siya. Ay, apukok ni Tasing, Anastasia Lopez. Ang ngaruding iso, tata. Paunay mo din. Ada na saraka kang Anastasia Lopez. Tasing. Ubing matpegay. Mangrugin nga maibos ti sang gabasit nga kwartak. Iso ang gadeng ko tagsapol ti pagtrabahuak manong name. Nakastara ka kakaserbidura iti maysa nga panganan. Uwain manong name. High school met laing namin tinaturpos ko. Kapsa. Iso nga anong saklat na tagtrabaho ka serbidura. Nasiyat met gede, tinagbalin nga busko. At napalalo nga yaman ko kang kuwana, idi inawat na kinsigida. Napintas ka. Pero di, patinagan mo kit napintas. Iso nga kasapulang ka ito dito a karinderya. Serbidura. Ha? Gamanak, boss. Napintas ka. Ulit-ulitan na nga bang napintasa, kasla kursunada na. Sus, lamot ah. Stricto ka na imo ni bakit ka. Upat kami nga agsaserbi, tinasaw nga panganan manong nemi, may salitan ti kusinero nga ni Dani. Ububing ni Dani, kanyak, iditaldo nga tawel. Nasingpet, kan na po, nadayo nga lalaki. So nga nisto, manong nemi, nga naging nisadek tirik nami kay ni Dani. Naging nga umarimak mo tinandi ka ngay. Kat ga po, taadamot ten ayat amarikrik na kang kuhan. Iso sapo, inaklon ko manong. Ay, inaklon ko, iti panagayat ni Dani. Kastaon iti ragsak na. Nagbaling nga ron nga nubyok ni Dani manong nemi kat naragsak tinagbaling ka relasyon mi. Kaniti kaadaan ni Dani ti biyag ko manong nemi na itantan ti panagsapsapul ko kininanang. Kaniti pa naglamas na kita alaldaw manong nemi gawatam. Karugrukson mi pailaeng kani Dani nga nubyok manong nemi. Iti na minsan nga agpadpadaw nga dayop mi manunimi na panak impasyar sa nga rito'y Abramanong. Nagpabigan city kami. Nagpaspasyar kami diyabigan manunimi aging ka nag-check-in kami di hotel. Tani? Manang? Ay! Allah! Gabutay nino kang inuna. Kimsi ka? Manang kami ka talaga. Nga mature mo tilangam. Awan timanang kan ad-ading din ayat. Abi nga sa dadatoy, Dani. Di ba dasap sa pulem? Abi among dasap sa pulek. Anat among masap sa pulek. Sap sa pulem tinagsak. Di may isang lalaki kas kanya. Nga mga nabaybayan na lang. Saan nga itong baybayan, Melody? Kasanong nga baybayan ka, kakit na Gimas na kiti bibig mo. Dagiti nga rod bibig ko manong nemi di muna ngay namalan ni Dani. Sana ni Nanam. Karugurugsuan manong nemi. Si marunong nga nariknak tinabarang nga dakulap na nga nangapupo ka dagiti duwa nga mansanas iti barokong mo.
Saan hinininot manuniming inikat tarawatek kantibrak. Oh, dani, dinaktubaybayan noen. Saan ka kabaybayan? Noan yaman ti mapasamak ka na ta. Iba't pati ko na unay melody. Dinigos na karod manuniming ni Dani kada kita kakabarang agkik na itinaduma-dumapasat tibag. Tinakinis nga kutis ko manuniming. Inaproprusan nang inagkagkan. Nakabaybayag manuniming nga nayanta na kinipibig na itiduwaman sanas di barukong. Sumungaw kat sumungaw latamat kanyak manuniming na kiti asog nga gubuhay iti na isang sangan nga rikna. Rikna, iti may sa babae nga makinaig iti may sa nga lalaki. Ti patpateg ko nga lalaki kan patsyek nga patpateg na bimabapay ti ulo na manunimi kadaddan iti nagbaitan dagiti legs ko. Umuna madgaya madanpadas na nga ta. Manunimi nakabaybayag isuna nga nagbatok-batok iti disuor. Tas taon iti pa nagsanapsap na manunimi tas taon na matindak para gasog. Aging kang imaton ti ulo na manunimi kat nagbatogan ti pusong kat pusong. Naburaken ti kristal ket napisan yan ti talon ti langit manunay. Nakarignak man takabang man nga sa apagbit laheng sa sinubadan ti kaslawang patinggan nga imnas ngayon nakmarik na. Idi addan nga agkabkabalyo ni Dani ti rabaw ko manunay mi agas taon ay matinak pa ng kayat-kit ken kuwa. No namin anumi manunay mi tinukno ti langit. Tanumatuknumi agalos-us kam tumanen sa kam tuman aglumbang nga sumangat nga tumukno. Diyan ka mo manong name na namin ano. Diyan mo no aping agsangit ak kalpasan ti amin manong. Wawan tunumping kasakit mo, Melody. Di kanto, baybayan. Di ka mandanagan, itinapasamak ka na ta. Day takder ko ti dayo mo. Doani, ang mga nubaybayan nak to. Itatana alam mo ti kinababae. Saan? Saan, sweetheart? Promise. Kasano nagsikugak? Nagsikug ka man. Agdanatan to di may isang mubong. Ha? When? Aglibin ta. Nukas pagarigan. Manong nemi ka po iti masansan meten nga panagkanaig mi iti nubyo. Namasama ken ti panagsikog ko. Kadi ti panagsikog ko insingasing ti nubyo nga kabalay kami laeng iti mismo nga kaserak. Dinamag ko no api nga dinakisangpet a mismo iti balay da. Api di isangpet. Sweetheart, api nga nga saan nga iti balayo? Muno balay mi? Ti pagdaitan na. Wen, isupit ti kwarta ang pagkaserat ha. Sweetheart, kahit ko kumang isang pat sa jay, balay. Ngam, nasulinig tinugar mi. Awan ti kaduam sa jay, nukas pagarigan ta, umay kagubra. Baka, maamak kang tumatlaeng na kumimesa ka. Nung tinamitian nyo, bambantay. Amumatan ti abrak. Ano na kini bambantay nga pasit na? Kasta ka di, sweetheart? When sweetheart? No yawit ka sa diabalay, awan ka doon sa jay. Iso nga dito ilatan, sentro. Dito bangkid. Ti kabisera na ito yung probinsya. Sweetheart? Ana, isang pat ka di balay? No, awan ka doktor ko nam, dito latang araw din. Awan ti ka doon no kung ano iyawit ka. Awan ni nanang. Apay, awan ni nanang mo ay ako na. Nagtulong di Manila. Tsaka man mo, adasap-sapulan na. Ni nanang mo, adasap-sapulan na. Sinasap-sapulan na. Di ka no, kabsat ko. Ninanang mo at asap-sapulan na sa Manila nga kapsat mo.
Owen, kabsat mo nga, iniinaw na ngam siya. Kas kaya ka kuma, iniinaw na ngam siya. Lumapay. Abay kasama din nilangan. Ha? Awan? Kasla, ang sakit ng ipon mo. Talagang sakit eh. Ananusak lang. Hanggang ito pag-abot. Madi, pinadas ko din. Madi mag-abot. Abay, napantingipon mo ito, saritaan ta. Anat napanino ba rin, nanang mo dyan, Manila ako na? Hindi, ito'y makulit. Napan na sa pulan na kabsat ko, kano? Ano dyan kabsat mo, babae, lalaki? Babae ka no eh. Hanya. Ada mapukpukaw kabsat mo si Tartwen. Ada. Manangit ka no. Hanya. Titatag mo nga eh. Ayan na met. Diyak pinagkit kita titatang ko, sweetheart. Obe nga kano pa lang. Iripanawan na kami, ti Bisayano nga amak. So nga manipod Manila, napilitan ni Nanang nga may kamag na dito abra. Anya? Wen? So nga gaganit ha, gadyak pa mamunti amak. Sakit ka rabukob ko. Sweetheart, among kadimet nga, uri siya kat adamat. Diyak pa nakit kita? Ti inak? Ha? Kamu pa nakit kita ti inam? No si kakit di mo nakit kita ti amam. Siya, diyak pa nakit kita ti inak. Ngim, naibaga kanyak di tatang sakbay pimusay. Nga dito kano abra ti probinsya ti inak. So ngayon, Mike, dito ay takayat ko nga sa pulan ni Suna. Kasta ka di? Wala kitang kararag talay nga, sweetheart. Ha? Sabi lang ko ma, masapulam dito yung abra ni nanang mo. Sabi ko ma, kararag ko met, nasabi ko ma, taninanang ko kit masapulan na tikabsat ko, timanangik, sadya Manila. Manong nemi, aniyan nga panagpadami kini Dani. Mapukpukaw tinak, idinto tatimet amana, ti mapukpukaw uno na pukaw. Ngam jaklatamet mapukawan, ngam jaklatamet ta pinukaw tinamnamak, nga masarakak matlang ti putpudno nga ina. Ngam asin no ti anak nga sapsapudan ti ina ni Dani sa di Manila. Nga manangin ni Dani. Tsaka mo manunin. No anya ti pakakulkulan ti panunot ko, iti data nga naamuak kini Dani. Iti na minsan pa manunin nga kaadami iti karinderya. Ada soldado manunin nga customer ni. Tsaka mo, may dan sa lang nagpasyar. Nakita ka ba nung name? Second Lieutenant Jeffrey Gunatese? Nakadano ito yung abra ni Jeffrey. Nakandalahay manong name, kalpasan na kat pimanaw damit lang. Tinalyaw nagtagnagan ti Jeffrey, Second Lieutenant Jeffrey Gunatese. Kaslama mo na ka. Amo mo ni Daisy? Daisy? Awan ti amo mo ka Daisy? At aming pagkakaingasan nyo ni bakit ko eh. Ay, kasta. Taga ano ni bakit mo, sir? Taga bangki. Ay, kasta. Naglapas pa dagiti aldaw kat dumakdakkel si kumanong na
Ingkadeng tinubyok, nga agikat kami na iti trabaho, ta sensitibo manong nemi iti panagdadagsan ko. May sa tinubyok manong nemi nga magsaksakad iti kaya kasapulan mi tinaldaw. Mas asyanak ba't piman manong nemi kini Dani ita makitak nung kuha ti bannog na ano kasta nga makasangpet iti malim. Kumusta ti trabaho nga nagmalmalim, sweetheart? Okay man. Nasidlayan mo na, sweetheart. Kahit mong kape, timplang ka. Kinunak ba nung nemi? Alam nga rod, sweetheart, ha? Kape man nga rod. Nakaroon man nga soldado ti may nga customer, di karinderya. Ada nga taman din ni, ada man ni Second Lieutenant Geoffrey Ganotise. Diyak man naman, sunay ka. Manong nemi bayat ngagkap-kape di Dani. Kinuna na kanya. Melody, sweetheart. Nag-text gayam kanya tinanang na kahit nakanong tagawid dito Abra. Kadi, nasa pulan na ni manang mo. Samet. Sang kanungot. Kasanong harot na masapulan ng amin kat. Maladaga ka no pala, idi. Anya? Kasanong amin nga nagsinad ah. Diyak man mo. Hindi nga harot sumampet. Ito ka nga sumampet. Bayat matahan na sumangpet at no, mamamok mo tininanang mo si Dart. Ito ka naman sumangpet. Hindi naman imbagat, eksakto ka daw eh. Yan ko na, kahit nakakanon nga makita. Imbaga mo? Kung imbaga na, damanugan na ito, kanatapay na puko na. Ito ni pasangay mo ti anak tang. Kat, kumusta mo, parang sapsapol na, iti kabsat mo, nasarakan na ka din, inulit mo rin ang sinulso na. Kahit ko lang natuntunan, sampay nga rin, sweetheart, masasayanak pa kayo din kininanang. Talaga kain na unay, masarakan ti kabsat ko. Kanoorimet ka din siya ka, kahit ko na makita ti manangit. Sweetheart, saan mo mabalaw ti may isang ina? Ninanang? May isang ina ninanang mo. Talaga na nga masapulan ti anak, nga napukaw na. Kasano nga, panakapukaw na ti anak na, nga manangim. Tsaka mo nga roon, istorya, ninto na ng ati, pagtabangam. Kahit siya, di mo talaga kain nga makita ni manang mo. Ano mo, no? Magkarkaralo talangin, Dani, sweetheart. Pa-check nga masalakan tumutlang ni nanang mo, tikabsat mo. Kahit siya nga, kahit masalakan tumutlang ni nanang ko, man. Siya ti anak, agsapsapol ti ina. Ni nanang mo, agsapsapol man ti anak. Kahit siya, sweetheart, di ka agsapsapol ti ama. Manong nemin no kasano ti kina positibo tinamnamak nga masapulak ti ina kastamet ti ina ni Dani. Nga mangnamnamamat nga masarakan na ti mapukpukaw nga anak na. Wen. Nainaw pa ay dagiti aldaw manong nemi aging gadimteng tinakadidliday nga pasamak ti biyag mi kini Dani. Nagpadaraak manong nemi. Wen. Imbaglakit din da ni Dani ini. Dito'y balay. Nasaan pa'y nga napan nagtrabaho manon eh. Nagpadarak na tanagit. Dani, abe, ano na kinakadara? Diyos ko, itaray na kita hospital na. Nagpadarak at nagresultaan na nga naregret ti si Kugko. Kasaladyak maawat day tapas samak. Kat nalupurusan na kitiniday manong nemi. Oo na maten. Nagyamyaman nag-ini, tada nagpitik ini saklot ko to oray no.
Saan kumapil ang rumpeng? Ngam kahit kumatenteg baling nga ina. Ngam natunday deta nga arapaap ko tarigagay ko ngagbaling nga ina gabota. Naragreg ti si kumanunin. Nadadagiti kong daway ngagmulmuling lengaklatan ngagluluwa. Liwliwan nagmet ni Danny. Melody sweetheart. Amok ti sakit ti marikrik nam. Iti panakapukaw nga. Panakapukaw ti damong kumanganak ta. Ngam di mo kumatlabsan tagliday. Makapadakas iti salunat day ta. Saan ka unang nagliday sweetheart? Sukatan tanto. Numabali ng nagkanaig ta. Sukatan tanto. Apay ka kastoy, Dani. Apay nga ti payanak ta. Nang adado ko man dito, nagiti rumbeng nga matay. Apay nga ti anak ta, hindi na pa na mulagatan ti lubong. Nang adado ko man dito, rumbeng nga matay. Di kita kurkurakot. Nga anday ti gobyerno. Apag kurkurakutan dati may paggamit niya. COVID-19. Iso na ko man ti rumbeng nga matay. Apay nga ti anak ta. Nimet sweetheart, naramramo mo na kita tao sa ngarumbay nga may ramat. Apay, apay nga tibay anak ta. Kasta lang di bihag. Mayat tayo manunusan. Yung sawang bay, nudad to matipanubok. Agma atibkar ka, kat sangwad tati kinapagno, Melody. Hawatan tati kinapagno, saan nga, naikarita anak ta nga maulugatan na, tinagulungan lubong. Manong nemi korang nalaeng nga nagbagtitak karagita agon daway. Ngayon babaen, ti panang liwliwakan niyak ni Danny, na iluliwag kumatlaeng idagangay, dayta abangungot ti biyak mi. Wen, awanan ti anak ko. Kadi di mabalinen manong nemi, nga sukatan mi. Alakat. Kahit binasukatan mo ti na manong nemi. Tanabayag mo ti manong nemi, nga sangkam nga nagkanaig ka ni Danny. Mailiwakon ka nagiti arakop na. Ka nagiti barat agek na. Mailiwak matin nga agasog ka na ganing manong nemi. Mailiwak manin manong nemi nga maitayok iti langit. Nagsubli nga ron nga normal ti kasasaad mi kat simrek manin ang nagtrabaho ni Danny kas sa servidoro. Kuno nagsubliak manin. Simrekak manin at asana ka ron nga masikog. Nagsubliak. Nga simrekak manin nga trabaho kas servidora akaduak manin ni Danny. Muan manon nemi. Nga iso ti kusinero man. Kaya di may sa nga aldaw nakaragragsak dit nubiyok ka nagkuna kanya. Melody sweetheart. Naragsak ka. Kasla ngimatot sweldo. Kaano kumapay ngimato mo? Apay ka naragsak ka. Di mo ko na yun nga. Rimura dati alagam nga numero. Ada umayon ako at patpatay to wedding dito karinderihan. Ano nga ba karagsakan? Si Mangpet ka nun ni Nanang. Dito'y Abra. Si Mangpet uno sumangpet ta. Sumangpet gayam. Sumangpet ka nun ni Nanang dito'y Abra. Into rabiin. Magkakaran ako nga mangyam amukin ka, sweetheart. Yam amu ka. Ngagbalin tong asawat. Nga nakapimbintas. Ibagbaga ka kini Nanang. Napintas. Nagbaling nga manukang yu kunat. Kunanakit din nga. Imbaga. Kas iti kinapintas ko. Kuna na. Unang ko na kumat. Agkakaingas kayo kuna. Ano ya? Kakaingas kami kininanang mo? Hinangaw ko lang. Ang ngayon na pagkakaingasan nyo. Si Kaman, takasudsutil ka. Magagaran ako ng mga amukin ka eh. Urimet siyak, sweetheart. Alabayam, mga isaganak to imas nga taraon nga pagsasangwan tayo into sumangpitinanang mo. Ha? Drumbeng laing yung baga kengkuha na nga na imas tiluto. Kat uri ninanang ko na imas patiluto na. Agka-imas kayo. O, saan mo lang, mas lararaman naman ni nanang mo. Sigaman, luto tigunak.
Nadanunan nga rod ti rabii manong nemi kat napansinabat ni Dani ti inana iti terminal ti bus. Nagsaganak batan kadag iti pagsasangon mi at araon manong nemi di o na mabayag iti taaddan sumangpet. Addan nga sumangpet da Dani kaninanang na. Kat kasla na ilansa iti bukal ti matak iti makitak ti rupa ti ina tinubyo. Ni, saan nga agang angaw? Dadi imbaga ni. Ang angaw na imbaga na. Agkakaingis kayo kuna na. Allah. Sko. Manong nemi, agtip-tip bayo hak. Agtip-tip bayo ti barukong ko, tadya kon maawatan ti riknak. Ket oreno, mababainak manong nemi, nagbanuak ket kunak. Siya gayam ni Melody na. Pakidayawak ti makamamuka na kayo. Manong nemi naragsak ka na isang abaket ti ina ni Dani. Nagtimag dito kit kunana. Ay, maragsakan na kamakamamukin ka, Melody, balasan ko. Katsak ba ti nanang ni Dani? Di ba ka di imbaga ni Dani no natnagan ko, nga nanang na? Sampay nana, gabutan ni nanang ko nanulatan. Anastasia tinagan ko. Anastasia? Manong Nemi, nabayagan nga agdadan na kami kani Dani ngem di naman la nanakdakamat kanyak tinagan. Dinakdakamat kanyak tinagan ti inana. Diyak ba't dinamdamag Manong Nemi? Anastasia, kunayo na. Tinagan nyo na. Uwen, balasan ko. Ape ka di. Manong Nemi, kimaron dinapag. Kimaron danapag ti barukong ko kat kasladya kon amot isungbat ko. Nagtimak ba ng tibakat kat kunana? Melody iha. Amom ka di nga. Ngaan niya, nana. Ti saludsud ko, nung apay nakiktot ka, nakangnig tinagan ko. Apay, kanagnagan ko ka di, ninanang mo? Mabaling ka di nga mamuhan ti apelyedo yo, di balasan kay palang nana? Apay nga, apelyedo di balasan nga, di salsaludsunan. Una ta, siyempre, data apelyedo ni Dani, so apelyedo ti asawa yung amana, saan ka di? Nasdaaw ti bakit Manong Nemi no apay ka sat saludsud ko. Simong batket ko nana. Idi balasa nga, ti apelyedo, kat baknang apelyedo. Baklang apelyedo? Di baklang kengarot? Da kami iti napanglawang agpelyedo, iti kasjay. Apay nga kunayo nga baknang nana. Ikit baknang kabuta kuko na ti ABS-CBN. Lopez. Lopez. Tinagang pelyedok ti balasan ko. Iti balasan nga. Anastasia Lopez. Manong Nemi, naglulukan tiriknak, tapat check nga isulakid din sa sapulek nga ina. Anastasia Lopez. Saan nga ubing Anastasia? Kasi naibagada kanya, di ba isang atiyanggi Manong Nemi? Anastasia Lopez. Uwan iha. Ada nga rod amuyo, nga agnagan iti ko ata. Nana? Sino? Asin natin, sa udsudon nga amamok, at nagan na?
Ricarte. Ricarte. Ano pilyado na? Salud. Ricarte Salud. Nagmulakat ti dakkel ti bakit manong ni. Kasano nga namamom ni Ricarte Salud? Ha? Kasano nga namamom? Iso namin ti tatang ko na. Siyak ti anak da. Siyak ti anak na Ricarte Salud. Kina Anastasia Lopez. Da kayo ka di, tinabayagan nga sapsapulat nga nanang ko nana. Da kayo ka di, siya ka di, sapsapulat nga ina. Katsyak mo ti sapsapulat nga anak mo. Ha, nana? Manong Nemi, mas dawen tinubyok iti kasta nga salitaan mi kininanang na. Ket bimalaet iso na Manong Nemi, ano papaspasamak nanang? Sweetheart, iha, si kakadit sa pulat na anak. Sika tinapang ko sinapol sa Manila niya. Di manangin ni Dani. Sika, kanagamanak. Agamanak, Diyos ko. Nasarakak matlayangan ti anak ko. Agamanak ka na kayo, Diyos ko. Kinon ko na Manong Nemi, kalpasan nagat inarakop na ko ngagsangsangit. Burbur chamit kini Dani, di kiti pasamakit ko na. Ano kayo yung asawa nanang? Anak yo ni Melody nga nubiyak? Uwan anak. Ni Melody tinabayagan nga sapsapulan. Nung ba ato di kita kon ko na idi nga sa anak nga nasiyat nga ina. No apay nga kinay kayat ko nga imbati ti anak ko iti ama. Imbes nga siyak ti mga iwan nga mangpadagkalamang taghipi ti anak ko gamot na siyak ti ina. Kaya mamuti Diyos, nga manipod idikit sinapsapol ka na anak. Nga karik, idibagik nga sa anak to nga sumardeng, nga di ka masapulan. Gamot na kayat ko nga sulnitan, dagitado nga nagkuranga kaya ka, Melody anak. Manong Nemi, nagsangsangit akon, kastamit kininanang. Nagsangsangit kami nga dawa, tinalaos nga ragsak. Ragsak, gamot na nagsarak kami, nasa pula kunti nakit, nasa pula nakmaten nga anak na. Ngamit sa baling ang bangir Manong Nemi, bigla nga nagliday kami kinidani. Nagkapsat kami matgayam. Nagkapsat kami nga nagkarelasyon. Jak pa yun maitured. Nga perengen tinubyak, ununubyok Manong Nemi. Kastamit kang kuwana. Dinamat may iparang tiro pa na kanyak. Tamumin nga kapsat kami Manong Nemi. Nabungon tilidahay ti aglawlaw. Kanada, apagapaman nga ulimik. Aging ka nagtimak manin ni nanang kat kinunana. Dani, Melody. Apagkastat lang ayo. Ni Dani si mong batmanong. Nanang, naglibin kami kini Melody. Iso na lang ta. Naragreg, tagbalin ko mga apo ko yun. E din ta. May sa tiin namin. Dani, Melody, saan kaya kiliday kasta? Imbes ka di nga gragsak kayo. Ano ito kayo sa unanan? Agragsak kayo anak ko. Pagragsak ka ko ma. Maragsakan kami. Gabutan na sa pula mo, sa pulan. Maragsakan met.
Ni Melody kaputa na sarakan na kan nga sapsapunan ng inana. Nagraksak kayo kapata saan kayo ngagkapsat. Ah, saan kayo ngagkapsat? Nanang, well, sa mga kapsat ni Melody nga nubiam, anak. Kasano ko mga sana, nang? Katsikat inami. Dumungig kayo. Dumungig kayo, tilaw-law ko ka na kayo na. Dumungig kayo, anak ko, kat pakawanan anak kumandani. No, adda, inlimad ko, iti kinatahom. Inlimad yung kanya. Inlimad kanya, nanang. Saan nga siya tipudpud ng nanang mo? Ha? Ni Melody, tipudpud ng anak ko. Pakawanan nagdani, anak. No, saan nga na kayo, inak, asin nung arti, inak, asin na tinak. Dumungig ka, tilaw-law ko ti amin, anak. Nagtrabaho ako kiti akas babaunin. Iti agasawa kabak ng Edge Manila. Nagkarelasyon kami, ti family driver, di kiti bus ko, nga iso ni Ricarte Salud. Nasikugan na, kat ni Melody, tinagbalin nga anak mi. Ngem, intalaw kanyak ni Ricarte ti Melody. Nanadamag ko lahingin, hindi kanghay. Nga, adan sa balik hatid din na anak ang babae. Kargabuti sakit tinakam ko, iti panangitalaw ni Ricarte ni Melody. Inala ka maten, ngayon niyag dito yung abra. Ha? Titatang mo katay bus ko nga lalaki. Ngayon tinanang mo, kat kabit na. Di kayo mawatan na, nalakalang amawatan. Nagpapausang kan, nga intalaw ijay. Tadyak matin makita, tadyak matin masarakan, ni Ricarte, no sa dinot, nagnaidanda, kani Melody, kan kajay, asawa na, nasaan na siya. Kahit yung asawan, nanang, puto taklaeng iti roar. Kasi nga peso. Debus ko, nagbabae, kad napututan na. Asiga na ita. Kat intalaw ka met. Ninanang met. Aman. Kasi nga peso na. Inted na kanyak, inted na kakanyak ni tatang mo. Tapno saan nga maamuan, tiuruhin na ang asawa na nga nakaputot iti sa bali. Nang titidak kalakantidad, nasut inusar ko, alang patakkel kan ka anak. Kaya sino nga rutipudpud nung anak? Anya tinagan na? Dahil isang ko nga mo anak. Anya? Tayo di iyawat na ka, ti amam, kanyak. Diyak batin siludsud na sino ti inam. Dinamat imbaga. Kasano nga rin matuntunak ti budno nga inak? Saan nga rin iti problema anak ko? Tada ka din ang kurkuranga ken ka. Nanan, amom anak, uri no sang ka nagtawad kanya. Imbilang ka kaspudpud ng anak ko. Ngayon bes ko nga ni Melody, ti pangibukbuka kundi amin na pamatig kan dungo ti may sangina. Sikan. Ngayon saan ko matamalipatan ni Melody? Teko na karuden, Melody anak. Nana ka di pa lang. Nanang. Ngayon karik, iti bagi ngaging gasi bibiyaga, sapulan ka. Pasublin ka kanya. Naging ka nagtimak manin ni Dani manong namikit ko nanang. Tingarod amak nanang. Ti amam. Ada ka di pala si Bibian. Awanin anak. Nadamag ko lang na pimusay. Gabot sakit nga high blood. Ubing ka pala di matay ti amam. Saan ka di ka rumil ko mga makipagtawid ako ma? Kadbak nang da ako nam?
Saan nga dati panunuto man ako? Manong nemisa nga nagawidan tinubyok at imrem dagiti luwad. Inabay ko ket pinatpetak dahil nakulap na. Sweetheart, amok, ti sakit na marikrik namin. Agmatibkar ka. Inarakop ni nanang tinubyok manong nemi ket nagtultuloy at dimawat iti pamakawan kan kuan. Idi agangay na awat madlaing tinubyok ti nang budno. Kada nagsublin ti dati nga regta iti rupa na. Kaditan manong nemi nga nangrugi ti ragsak ti biag mi akaduwamin ni nanang. Nagkakabalay kami nga talo manong nemi kada imbati men inibatan min ti kasera mi nga renrentaan mi. Tapno ka din namin ni nanang itinanong nga abong mi. Uwain manong nemi. Naglabas pa dagiti aldaw. Agingga nga inurnos min kinidani ti panagkalay sa amin. Nagsaro nung baten manong nemi nga nadaan kami ti anak ababahay kan lalaki akasukat de dinaregreg nga anak ko. Tinulungan na kami ni nanang nga nang patakkel karigiti anak mi. Kadakkelanam ay kada kami nga agasawa dagiti paglaklakwan na iti dadaitan na nga trapo uno pagpigadan. Agdaet ni nanang iti trapo manong nemi ket kalpasan na mapamintumat ilako iti syudad. Ti paglakwan na ison tumatan manong nemi ti katang ni ti katas ti anak mi. Nagtultuloy matlata ti asawak iti akas kosinero iti karinterya manong nemi. Nasingpet nga asawa ni Dani manong nemi. Iso nga numanen na iparparigtak keng kuana nga saan nakapukpukawan tinamnama ang matuntunan ng tumitlaing tipudpud nung inana. Iso itandag problema. Nasapula ko ang tipud nung inak. Irindutan din Dani nga asawa kahit na matasapulan ti inana. Manong nemi mapampanungot ko na daduma iti kinaangaw ni Gasat. Jak pagrupen nga ti panakirelasyon ko kini Dani ti ruwangan tapno matuntun ko ti pudno nga ina. No kasano ti regregtak asinapol ni nanang kastamad gayam ken kuana ni nanang ko mangsapsapol kanya. So no addaman padak karigiti agbibuy ita nga mangsapsapol met karigiti naganak na uno anak na. Di kay sumungsuko. Ti Diyos ket man nakabalin. Mangaramid iti mamuspusan tapno matuntunan na ti sapsapulan na. Masapul lang ti panagpursigi taday tapay iti kasapulan. Manong nemi alayag man dito agundaway nga mga kumbidar karigiti so amin nga ina na naruna kaninanang ko ita nga Mother's Day ti ayat ti dungo nga ina. Ano ito? Ti ayat tinadungo nga ina ket dinto pulos maartapan iti pirak. Iti puso dagiti daganak si kananang ti kakaiso nga silaw amang sango karigiti karit iti biyag. Happy Mother's Day to all. Mabuhay po kayo mga mothers. Iti agdama manong nemi awanit sa pulag pa iti biyag mi sang kami man abak nang ngem kontento kami. Dito'y kon nga gupden, dito'y apakasalita, kat sabi ko man, tadamat na ibatik nga adal, anay buray, karikiti padak nga limngeg. Thank you, and God bless. Tuwing harot mautang nga pagayam mo, Melody, iti probinsya ti Abra. Babayin ti panang isurat ni El Amor Verdadero, iti Lawag City, Truck Riders Club.